Mularumi aliaya ngoha ge suka selununumi inekun puloka Ziro News Bulletin mingolu kotali. Kolo Government Secondary School Hilltop ho Science la Arts Festival magane. Seka magane mi Ziro ka education sector ho pa ano ayadola koneabi asanyane. Ho duminda jalo hime puri ne atami siyam pa ato ka school ka science arts puri ganemi kakila do pa exhibition anya ho ronge magado koda ano ayakendola sababu kala ka ana talunya bane. Seka pora likha ka diri ka ki ho himeyatan ka presentation la model atami kakinyane. Seka exhibition mi Lower Subansiri district ho ka sasiloy pa ka ayaja pa ka exhibition maganela kinya bane. Simi ka kahala ane ho Lower Subansiri DDSC Sri Kocho Jomo Government Hilltop School ka headmaster Sri Bini Tanyala Ziro ka officer kaya ta anya ne. Simi ka hala Ziro hime puri ne atampa ka exhibition ako magakendo la ka helina la magana tadu opo. Mo Government Secondary School Hilltop ka teacher patreda. Inekun aloso Ziro ka news media atang National Press Day pa Arunachal Press Club Itanagar hotonya ne. Heka ho press la media netampa na sinyanselo ato ganda ho ingomogomi makindo ne hemilusula. Ho press la media ka ayasako ka diriya tamilu rusela. Munu Arunachal mi ayagado pa netampa na news media ho ingomogomi makindo ne hemilurusela takata rasela Itanagar hotonya ne. Ziro Press Club ho ka hage penji la tagilali ni amiyabancha pasoka news media ho ka dane atami tognyane. Seka National Press Day sokoso Honorable Minister Health, Family Welfare, Water Resources ka Minister Biuram Wagela, Minister of Commerce and Industries, Labor and Employment, Information, Public Relations la Printing ka Minister Nyato Dukam. Abola Arunachal ho ka news media dane atami tonsar khemyola abone. Kolo Ziro ho bitiamu umunula nubyuta no munu atami kakahala DL Mina Deputy Development Commissioner Handloom la Dorji Punso Textile Handicraft ka Director Government of Arunachal Pradesh Ziro ho chala Self-help group la hibu bamang ololo ka bitiamu nubyuta no munu atami kachala chane. DL Mina ni Dorji Punso ni mo anika so ka chali ho nubita nola bitiamu mene atami nuna ayare done nuna mapelu pela mapali done hemi takatara bane homo ani netampana abuba melina kindone semi takatara bane kami ho government koke abu ya pa melina dopa kalya kada taila lubane sekapuloka lolya la lopine aloho Deputy Commissioner Vivek HP he जनजाति गौरव दिवस का सोदु आलोसो गवर्नमेंट का स्कीम अतामी लालासन बेनिफिशियरी हुक न पोतायन आयापा का बिलिबी अतन हिक अतामी लालादो मुचिने सक स्कीम का अर्मिया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ला प्रधानमंत्री आवास योजना मला आता दोसो हो डीसी का लुन मुन ट्राइबल मियो आतंका सांसा को मी हाथा चागे दोपा सक गवर्नमेंट मी मगता लीला लुने हो सक जनजातीय गौरव दिवस सकपलो 15 तारीख होकला 24 तारीख तनिपा को लोलिया लेंगो होकला निखा ला लो खिलिए पादो सिपुंग जिरोसो सेकेंड सिटी में मेमोरियल स्टेट टेकबॉल चैंपियनशिप मगने पादियुबे आउटडोर स्टेडियम का मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम हो सक खेला में बुनिया ईटानगर हो मगने Arunachal होक कपानी डिस्ट्रिक्ट होक सका खेलिमी खेम बोदुपाला खेलिने आता आतोला दान्याने सका टेकबॉल का खेली ह फुटबॉल खेला होका मलिने लालु कोन्यादो होंगुनु लोअर सुबंश्री होकला याचंता जु दिबो स्पोर्ट्स क्लब पका खेलिने ला कागवासुंग जमरा फुटबॉल पका खेलिने अन्यरो खेलिमोने हो खेलिपगो हो तादु ओपी मुनु अरुणाचल पा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो सिनियर बॉक्सिंग का खेला हो खेली मोंकिंदो मुनु तानु हो के ससिलोय पाका नेशनल लेवल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो का खेली दो पाका पाइने तादुओपी कोंटेस्ट दाने तादुओपी सनक्लारे तो का पूरी ने ako
Momika boxing ka henju hemyomi kenking gane biagan tabiola gyatitat Lower Subansri Boxing Club la tadu opimi sekapago ho supumela asambulado Ziro News Bulletin ho silimpa humkane homula rumi paya rapacho